Tere, head sõbrad! Eesti Rahvuspallett tervitab teid maailma balletipäeva puhul. Minu taga on meie armas 108-aastane rahvusooper Estonia. Maja väga värvika ajalooga. Sõja ajal oli siin nii haigla kui ka kirik. Lisaks ooperile on see Eesti Rahvuspalleti kodu. Siin majas on tantsitud balletti juba üle 100 aasta. Sel hooajal on meie klassikalises balletitrupis 63 tantsijat 15 erinevast rahvusest. Tänasel maailma balletipäeval näitame me teile 3 osalist programmi. Alustuseks teeme ülevaate meie teatrilaada programmist, siis lähme lava taha, kus piilume kulissist kaasaegset tantsulavastust Haneema ja dramaatilist balletti Anna Karenina. Hello, dear friends. Estonian National Ballet greets you on this World Ballet Day. Behind me is our beautiful 108-year-old Estonian National Opera, a house with a colorful history. During war times, it has served as a hospital and a church. Besides opera, this is a home for Estonian National Ballet. People have danced ballet here over 100 years. This season, our classical ballet company has 63 dancers from 15 different nationalities. This World Ballet Day celebration consists of 3 parts. First, we are going to take a glimpse at our annual Market Day concert. Then we sneak backstage and take a look at contemporary dance performance called Mother Goose and a drama ballet called Anna Karenina. We start with the Market Day concert. Alustame teatrilaada kontserdist.
äsja nägite teatrilaada kontsertkava. Nüüd ma kutsun teid lava taha, kus saame näha Renate Keerdi kaasaegset tantsulavastust, mil nimeks Haneema ja peale seda Anna Karenina draamaballetti koreograaf Marina Kessleri Sulest. You just saw our Market Day concert. Now I would like to invite you backstage where you see a contemporary dance performance choreographed by Renate Keerd called Mother Goose, and then we'll able to see dramatic story ballet called Anna Karenina, choreographed by Marina Kessler. Come along with me, tulge kaasa.
Nii, lõppes Hane ema etendus. Eve Mutso, sa oled Eesti Rahvuspalleti endine primabaleriin, Šoti balleti esitantsija. Kuidas läks? Tänane etendus läks väga hästi. Minule meeldis, tunne oli hästi orgaaniline, võtsime üksteise pealt, partnerid olid elavad, päris. Väga hea esimene etendus. Tagasi on hea olla. Сергей, ты ведущий солист Эстонского национального балета. Как сегодня спектакль пошло? Прекрасно прошел спектакль. Мне нравится с коллегами танцевать и работать. Музыка звучала шикарно. Здорово. Lena, company member with Estonian National Ballet. How did today's performance go? It went really well. I'm really happy to be back on stage with the company and yeah, I missed it a lot. Eve, küsimus sulle. Kui sa võrdlen nüüd kaasaegset tantsu ja klassikalist tantsu, kumba sa eelistad, mis on selle erinevus, kuidas sa füüsiliselt, emotsionaalselt neid kahte eri žanrit on tantsida? Praegusel hetkel minu elus mulle väga meeldib just kaasaegset tantsida, et hästi vabaks saab lasta, aga samas tehnika toetab ja sa saad ikka minna piiride, kombata piire ja ennast nagu pushida kogu aeg tehniliselt, aga samas on see mõnus siuke hing ja see hingamine on paigas ja kõik on orgaaniline ja mõnus. Mulle meeldib kõike teha, aga praegu vist eriti kaasaegselt. Сергей танцевал много классических балет, и вот современные вещи тоже. Как ты чувствуешь вот физически танцевать классический балет, современный? Вот какие плюсы? Как ты себя чувствуешь? Мое мнение, что пока ты молод, пока у тебя сил много, здорово танцевать все, и классическое, и современное. С возрастом мне хотелось бы танцевать более интересно современной постановки. А так вот сравнить, что тяжелее, классическое или современное, это все зависит от постановки. И, в принципе, и то, и другое. И легко, и тяжело. Как ты к этому относишься? Lena, classical ballet and contemporary dance performances, like how does it feel? Is there a difference? Do you prepare differently? There's a big difference in the preparation, in the process, in the performance as well. I think in a lot of ballets, the story is shown and the audience knows the story more easily. And I feel like in contemporary pieces, it's more open to interpretation and it comes from within. We can make it our own story, I think. Yeah. Suur aitäh teile. Ma soovin teile head maailma balletipäeva. Thank you guys very much. I wish you happy World Ballet Day. Nägite Hane ema tantsulavastust. Nüüd Anna Karenina. You saw Mother Goose dance performance. Now Anna Karenina. Ja nüüd on meil käes kolmas osa meie maailma balletipäeva tähistamisest. And now we have arrived at our third part for our World Ballet Day celebration. In a minute, the curtain is about to go up for Anna Karenina. Kohe iga minut tõuseb kardin. Etendus on Anna Karenina ja minuga on selle balleti koreograaf Marina Kessler. And with me here to do a little interview is the choreographer of this ballet, Marina Kessler. Tere, Marina! Tere, Linnar! Kuidas on olnud lavastada sellist vene lugu rahvusvahelisele Eesti Rahvusballetile? Väga põnev ja huvitav oli lavastada, sest huvitav oli tuua vene kirjanduse lugu Eestimaale, Eesti Rahvusballetti ja teades, kui huvitavad isiksused tantsijad, meil oli seal väga põnev valida rollidele, nii Vronski ja Anna rollidele, ja siis vaadata, kuidas siis noored hakkama saavad. Ja tõesti, mõni võib-olla luges Lev Tolstoi ja Anna Kareninat kunagi ammu, nii nagu minagi, mõni võib-olla ei olegi lugenud ja pidi selle lugema. Ja siis me nagu rääkisime sellest etendusest ja nagu minu kontseptsioonist ja võib-olla nii mõnigi tantsi oli võib-olla liiga noor selleks, et esitada üht või teist, aga huvitav oli ikkagi seda teha ja tuua lavale, et ma arvan, see oli hästi põnev. Mis sind kõnetab Anna Karenina juures, et miks sa selle valisid omale repertuaari, sellise balleti? No kõnetas ikkagi see raamat. Raamat on nagu nii huvitav, ta on nagu ajatu.
mulle tundub, et need probleemid, mis seal raamatus on, kui lihtsalt öelda, siis armastuse kolmnurk, see on olnud 200 aastat tagasi, seda on ka praegu, et lihtsalt võib-olla aeg natuke muutub, aga inimesed tunded nagu armastus, kirg ja pettumus, see on ikkagi kõik sama, et see ongi nagu öelnud, see on huvitav, et see on, jah. Mis sind loomingus inspireerib? Mind inspireerib muidugi muusika, sest kui ma loon üht või teist balletti, ikkagi seal on vaja mingit muusikalist tausta muusikat ja antud juhul meie Anna Kareninas on mitte Ridon Šidrini muusika, aga on Dmitri Šostakovitši muusika, mis mind väga inspireeris. Ma mõtlesin, et kindlasti on mulle vaja seda muusikat lavastada, see oli natuke risk, aga mulle tundub, et see nagu õnnestus ja tantsijatele meeldis see muusika, inspireeris ja muidugi inspireerivad, nii nagu ma ütlesin, tantsijad, et kui tantsijad saavad aru, mida sa soovid, vahetevahel ma isegi ka ei saa aru, mida ma soovin, siis nad kohe teevad järgi ja nad on nii vahvad ja andekad ja tantsijad nagu kogu mu mõtted teostavad ja siis annavad edasi ka publikule. Ja see ongi selline sünergia tantsijate, koreograafi ja publiku vahel, et siis tekib selline nagu mõistmine ja nautimine. Marina, ma soovin sulle head etendust ja head maailma balletipäeva. Aitäh, et sa meile sellise balleti lõid. Aitäh, palju õnne! Ja nagu iga enne etendust on meil ka täna natukene esietenduse hõngu. Like before every show, we do have a premiere, so 3 dancers, we're going to do their debuts tonight. Need 3 tantsijan on täna Anna Kareninas esietendus. Marita Veinrank, meie noorsolist. Kuidas on tunne, oled närvis? Kuidas tunned ennast? Kindlasti on sees selline ootusärevus, kuna see on esimene etendus peale suvepuhkust ja Petsi ma arvan, et Petsi karakter peegeldab mind iseennast elus, et ma arvan, et see on väga nauditav roll, et ma pigem tahan nautida ja võtta kõik sellest ilusast muusikast, kuna Šostakovitši teine klaverikontsert on olnud minu lapsepõlves iga õhtuseks muusikaks ja olen alati tantsinud sellega, et nii et nüüd mul on võimalus seda siis esitada laval ja nautida. Markus Nilsson, üks suurrollidest Karenin, Anna Kareninas. Kuidas on tunne? Oled närvis? No ütleme nii, et närv on võib-olla mõnevõrra suurem kui tavaliselt, sest ühtlasi ka roll on mõnevõrra suurem. Ja muidugi ka tegemist on meie hooaja ühtede esimeste etendustega, et võib-olla keha pole päris suverežiimist välja saanud. Марта Новосардян, солист Эстонского национального балета. Как чувствуется? Вот премьера сейчас будет. Нервы, как готовишься к спектаклю? В общем-то, перед премьерным спектаклем, конечно, всегда немножко больше нервничаешь, потому что все в первый раз, и такое приятное очень волнение. Я надеюсь, что все пройдет хорошо сегодня. У нас, мне кажется, прекрасный состав. Очень приятно танцевать со всеми нашими прекрасными, талантливыми, молодыми ребятами. И, в общем, кивикотти. Marta Kivikotti, Kivikotti Markus, Kivikotti Marita. Let's see how they do, guys. Toi, toi, toi for the show. Ja praegu näete esimest pallistseeni. And now you're seeing the first ball scene of Anna Karenina. Praegu on siis käimas Anna Karenina etendus, esimene suur etendus sel hooajal ja tähistame sellega
meie maailma balletipäeva. As you can currently see, we have our first big production of the season, Anna Karenina, and we celebrate World Ballet Day with that production. Ja praegu näete, laval on meie solistid Marta Navasarjan ja Cristiano Principato. Martal on esietendus ja tema teeb täna meil Kitty rolli. And on the stage right now, our soloists Cristiano Principato and Marta Navasarjan. Marta has a premiere in a role of Kitty. Eesti Rahvusballetis on 63 tantsijat 15 eri rahvusest. Estonian National Ballet has 63 dancers from 15 different countries and nationalities. Soloists Laura Maya and Cristiano Principato, Anna and Vronsky. Meie solistid Laura Maya ja Cristiano Principato, Anna ja Vronsky. Meie noorsolist Marita Weinrank Petsi rollis. Our demi-soloist Marita Weinrank in a role of Betsy.
siin siis 4 peategelast koos. Karenin, Anna, Betsy ja Vronski. Here you see the 4 leading characters together. Karenin, Anna, Betsy and Vronski. Praegu on teie ees stseen salongist. Currently in front of you, a scene from a salon. Muusikat, mida praegu kuulete, mängitakse meie juurest siitsamast kulissist. The music that you hear currently is being played right behind us from the wings. Ja nagu igas balletis peab natuke nalja saama, nii ka selles. Lõbus stseen, vürst, vürskoiga. Like in every ballet, there is scenes of fun and joy and laughter. And Anna Karenina has that as well. Scene with Count Turskoy. Siin meie balletiartist Markus Nilsson tegemas esietendust, enda esietendust Karenini rollis. In front of you, our company member Markus Nilsson performing his premiere in a role of Karenin.
taas teie ees meie solist Laura-Maia Anna rollis. Once again, in front of you, Laura-Maia, soloist with the company, in a role of Anna. Cristiano Principato, Vronsky rollis. Cristiano Principato in a role of Vronsky. Ja nüüd teie ees esimese vaatuse kulminatsioon Pas de deux Anna ja Vronsky vahel. And now in front of you the highlight of the first act, a pas de deux between Vronsky and Anna. Cristiano and Laura, first act just finished. How do we feel? Good, relieved. How did the audience receive you? Seems like they're enjoying it. It's, yeah, seems like they like it. Feeling tired? Kind of, yeah, out of breath but not tired. Cristiano, feelings? Yeah, feelings. I think it's charging. It's very nice because it's such a build-up. We try to start in character right away, but it just keeps getting more and more and more as you follow the story. Is it hard to be back in first big ballet of the season? How is that feeling for both of you? It's very refreshing for me actually after vacation, especially after all the COVID stuff that's been going on. I just feel like it's such a gift that we can do this, and I'm very excited actually. Yeah.
Same. We opened the season last year. Yeah. Same thing. It was our first performance last season. Exactly So it 1 year just feels ago. like exactly We today, premiered same day. Yeah. It's just like, feels like it's in a better place in terms of like interpretation and feeling. We know each other a lot better, so good feeling for sure. Thank you for this first act. Rest. See you in second act. Thank you, guys. Марта, поздравляю с премьерой. Как чувствуется? Как все пошло? Спасибо большое. Мне кажется, все прошло довольно достойно. Мне было очень приятно танцевать на сцене эту партию. Вот ты много танцевала классический балет и драм-балет. Вот скажи, что тебе нравится в классическом и в драма-балете? Но в драматическом балете это всегда прежде всего история, это роль, над которой можно бесконечно работать. Каждый спектакль, каждый год это ощущается по-новому. Ты растешь, твоя роль растет. С педагогами, репетиторами можно, в общем, копаться в этом. И это все приносит, конечно, огромное удовольствие. За это я очень люблю драматические балеты, а классические балеты это всегда такой некий вызов для балерины, всегда очень много техники, это линии четкие, красивые, академизм. И, в общем, в каждом балете всегда можно найти приятные моменты, да, и над чем работать, да. Марта, я тебе еще раз поздравляю. Хорошего сезона тебе и всего хорошего мирового дня балета. Спасибо большое. Спасибо, Вам Марта. тоже. And here we are at Estonian National Opera. With me, journalist Neeme Raud, someone who has been supporting us, the ballet, for many, many years. Hello, Neeme. Hello. How does ballet really, what does it mean to you? For me, ballet is something really big, classical. Of course, Bolshoi. I lived in Moscow. I saw many performances. Swan Lake in Moscow. The closest big ballet theater to Estonia is actually in St. Petersburg, Mariinsky, which is absolutely fantastic. But since I lived 20 years in New York, 25 almost, American Ballet Theater is favorite, of course, and New York Ballet Theater, George Balanchine, of course. This dance, modern dance, that kind of gave me a new idea of what ballet is. And my favorite choreographer of all times is Pina Bausch from Germany. And she used to come to New York every 2 years and performed herself and the company. That was a must for me. So then I really fell in love with dance. Do you have, you mentioned Pina Bausch, do you have favorite dancer perhaps? Do you have a favorite composer, favorite production? It's hard to say. Probably favorite dancer still. I'm still loving this myth of Rodolphe Nureyev. Mm-hmm. And I actually saw this ballet that was staged in Moscow in Bolshoi before Corona. That was a big political kind of theme that should there be a tale of a gay choreographer and dancer on the stage of Bolshoi who escaped Soviet Union. But everything that was around him is fantastic. And then New York still remembers him. He lived in New York and then he was really a rock star, ballet star. So that was a different era. Of course, Baryshnikov. And also from Estonian stage, Eve Mutso-Oja I really love. And Age Oks, last year she published a book and I had a chance to talk with her at the presentation, and fantastic ballet dancer. Modern ballet, contemporary, classical, do you have a preference? Modern. I like this German story, kind of German dance theater, what Pina Bausch does. Now there is a new choreographer, Sasha Waltz in Berlin, who is also fantastic. But when there is a big ballet, big music, Tchaikovsky, Swan Lake, or Nutcracker, it's absolutely fantastic. Just to go there and get lost in this magnificent dance and performance. Thank you for your support to us. Anything you want to say to people at home, to the audience for the World Ballet Day celebration? I think the thing to say is that people might be a little afraid of modern ballet, and of course, classical ballet is something very safe. You come here, you don't have to really adjust to new aesthetic
realities or something. But come to see modern ballet in Estonia, like Ravel, I saw it last night, fantastic. And Renate Gerd, who did the second part of it, she doesn't have a choreographer's education, but it's absolutely fantastic. Yeah, man, thank you very much. Kohe on algamas Anna Karenina teine vaatus. We're about to see the second act of Anna Karenina. Enjoy, nautige! Teie ees on Anna Karenina ratsanikud. On stage, riders from Anna Karenina. Anna, Vronski ja Karenin. Teise vaatuse dramaatiline trio. Anna, Vronsky and Karenin, dramatic trio of the second act. Ja nagu paljudes teisteski Eesti Rahvuspalleti lavastustes on ka siin kaasatud Tallinna Balletikool. And like in many productions in Estonian National Ballet, we include our Tallinn Ballet School in our productions as well.
Anna Karenina, stseen teatrist. Anna Karenina, scene from the theater. Etendus on läbi, kuidas on tunne, kuidas läks? ma olen rahul, olen tänulik Marina Kesslerile, et ta andis mulle sellise võimaluse särada siin laval, et aitäh. Markus, kuidas läks? Täitsa nii ja naa, esimese etenduse kohta päris hästi ja olen ka väga tänulik Marinale. Guys, how did it feel? How did it go? First show? I think it went well. I feel good about it. Yeah. Yeah, it went well. It was strong emotions, and it's been last time was last October, so it felt like fresh, like it's been a long time, and we missed it. Yeah. Klassikaline ballett või story ballett, kumba te eelistate? mulle meeldib laval olla, nii et ma ei oska valida, kõik balletid, kõik lavastused on minu hinges ja ma naudin kõike. Ma eelistan kindlasti story ballette, sest klassikaline ballett on nii täpne ja detailne ja kui ei ole sinu päev, siis vahest ei ole sinu päev, aga story ballettides annab rohkem välja mängida ja nihverdada nii-öelda. Laura and Cristiano, story ballets or classical ballets? What would you prefer? They both have its challenges, and I like a challenge, so it's a hard one, but I think I would go for story ballet. I love to explore different emotions on stage and take the audience with you. I enjoy that very much. I would say both. I think it's good to, it's very challenging to do both. I think for us dancers, I think it's important to challenge ourselves with both. And there's always stuff that you enjoy in one and stuff you enjoy in another. So yeah, I would say 50-50. Show is over. You did something big and dramatic. Is it easy to come off the show, come out of the role? No, not easy. No, because I think the more you dance, the more it's like keeps charging and charging, and then by the end you're like, oh, like that's it, I feel like
when it's over, you would want to ideally keep going, I would say. Yeah, so it's hard to like get out of character for sure. Laura, easy or hard to get out? What do you do? It's quite hard for me, to be honest. I feel quite drained, especially after this ballet. I go through so much and it's not easy, but eventually I get out of it after a good night of sleep. Markus, suur dramaatiline roll. On lihtne rollist välja tulla peale etendust? no rollist ei ole kõige raskem välja tulla, aga vahest on raske ennast käima saada ja siis juba etenduse lõpus pidama saada, et peale etendust on ikka sihuke energia ja tunne veel täitsa sees, et pigem on raske pidama saada. Mina võin öelda seda, et teater peab jääma teatrisse ja kui sa lähed koju, siis peaks see kodus olema kodu. Aga mina võin öelda seda, et ma ikka võtan kaasa ja analüüsin ennast, et ma võib-olla olen enesekriitiline, vaatan videot ja ikka see kestab see protsess, aga rollid muutuvad ja tuleb nende muutustega siis kaasa minna, et teater elagu teatris. Nii, ma soovin teile palju õnne esietenduse puhul ja head maailma balletipäeva. I wish you congratulations on the show and happy World Ballet Day. Ja selline oligi meie 3-osaline maailma balletipäeva tähistamine. And there you have it. This was our 3-part World Ballet Day celebration. Loodetavasti kohtume aasta pärast, olge terved, hoidke üksteist ja kõike head teile. Hopefully see you guys within next year. Take care of each other and all the best to you.